Drago mi je što mi je pružena šansa da večeras otvorim te dane, tokom kojih će se prikazati niz priredbi koje su posvećene prije svega 200-godišnjici rođenja velikog crnogorskog i južnoslavenskog pjesnika, filozofa, crkvenog poglavara. Predsjednik Crnogorskog kulturnog prosvjetnog društva Nikola I u Vrbasu, Vladimir Daković, je rekao da su ovi dani organizovani u saradnji sa Crnogorskim nacionalnim vijećem, ambasadom Crne Gore u Srbiji, Kulturnim centrom Vrbas i Skupštinom opštine Vrbas i dodao: Ovaj put se to ne ograničava samo na Vrbas, nego i na druga mjesta u Vojvodini i dalje u Srbiji. A danas smo započeli dane crnogorske kulture u 2013. projekcijom, to je mogu da kažem premijerom u Srbiji filma Branka Baletića Noć skuplja 2 vijeka, koja je posvećena životu Petra II. Petrovića Njegoša, u stvari 200-godišnjici od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Dani crnogorske kulture su nastavljeni večeras književnom večeri posvećenom Vitu Nikoliću, a u petak 11. oktobra u Galeriji Kulturnog centra biće otvorena izložba slika Kemala Ramujkića.